da sane ko yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye irkoino ga haikulu taise ba hukuna madamai yaise Ismail Afisa kurinye zagaye irkoino taise aibo sabo agoton taise Ismail Afisa kurinye irkoi diya alfarma se ai mayo nan kuno nase Ismail Afisa kurinye ai ka dono arhi yose iware Afisa kurinye yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye yawo jama kulu ka ai Kano ka an kulu barka Ismail Afisa kurinye dan dozo ne yake muku waka irkoi dai madan albarka Ismail Afisa kurinye irwa ka kungu irgo farha hoko da dai irgo tidirika yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye war hijo kore kulu kese wai hijo kore kulu kese Ismail Afisa kurinye ai Kano ka dono aranse da Kano jama'a ko wai se Ismail Afisa kurinye ku girma gano irma farha irkoino na zaro ke birse yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye murai boro da no Ismail irka kin fofo Ismail Afisa kurinye wai jo kare kulu fofo arhi jo kare kulu fofo Ismail Afisa kurinye ai ka dono ibare sai Ismail wallahi abafo yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye arijo kyore ne ga fafo manga ide Allah je kwarai zo Ismail Afisa kurinye ya haye kamara da mayo gono aidi ya haye akahi gado Ismail Afisa kurinye ai foyan matoyi shaudo na kurnya asharafu baba yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye sayyidu ya rabu arafata aine makane irma gano Ismail Afisa kurinye manga arrihi je kai ne aine aram isifu kese Ismail Afisa kurinye razak gono obar gono hukuno borkulo no go farha yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye kabu bankono ne Abdul Fatahu ai gini fofo Ismail Afisa kurinye kiddaro ai ya kirano ai dole no ai mana fofo Ismail Afisa kurinye damta ko kirma zingida nan kuma hija an wannan yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye ratatata takon soja Haruna soja ne go fofo Ismail Afisa kurinye Muhammadu DJ ya jokero ikunno farahi jawo Kano Ismail Afisa kurinye irkoi se wajeran faise ai mai gidano jeran dauda yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye Abdulwahab bumbo gono se taman akahi gado Ismail Afisa kurinye son kai hibu ne go fofo etaranje asinda masala Ismail Afisa kurinye edodo so amma kaise ai bumbo do so borano yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye ga yaro mai lokaci nan baban Anifa Abdullahi Ismail Afisa kurinye ibe ka baban Aishatu ibe almor wangaro Ismail Afisa kurinye molawo nya mai na gokwai Amadu no ai go fofo yawo abore a Kano Ismail Afisa kurinye Abdurrahman gumbo gona ya mai na fon kakai gado Ismail Afisa kurinye Sufiyan ka sulami ka ikulu ne ya mai boyano Ismail Afisa kurinye
albarka yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Amani baban Shamsiya a goma kani da hunku na zaro Ismail Afisa Kurnye Mer Idrisa almuramuso zaman kiso nigori irse nigo tangam furta gaise doso kwarai kule ga shaida Mer Idrisa nike da sinos aina kimoki ba mi zai mahawu aina kimoki kan ba futai se Mer Idrisa akahi gyaro yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Samir Bumbo ai gobe na fofo Samir Damba Bamar Kwarezo Ismail Afisa Kurnye Alasan ai gobe na fofo Mer Idrisa ba ko berono Ismail Afisa Kurnye ai go aha metir soja irkwai se wo kwai kana kese yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Sulaikana diyan fofai se zane wo ai gobe na fofo Ismail Afisa Kurnye ai mota sauto na tefan Abdulaziz dan gaise isansi Ismail Afisa Kurnye Ismail do soborano Ismail ai gogini fofo yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye gurmana bara fatau ka irmana gano Ismail Afisa Kurnye popika babar Ramatu igoma kani da hunku da zaro Ismail Afisa Kurnye Ramano da Rabero ikulgone igoma kani yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Wabila sai ikulgone wo hunku na hige goti direka Ismail Afisa Kurnye ai mola wone kala togo Abdulrazak ne go fofo Ismail Afisa Kurnye aiki tarfofai sai bube baban Nuruddin da Azizi yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Ayubaka Hassan Mumboka iwaran jama'ar daino Ismail Afisa Kurnye sun kai wa kesa Rahana Haruna waye ka kesa Munira Ayuba Ismail Afisa Kurnye Farida Abubakar gone o Ramatu Garba gobe tamawo yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Hassan na da Husaina gona jama'a faham da arhijo kai ne Ismail Afisa Kurnye Murjana Sulaimu Farha Asma'u Adam go Farha Ismail Afisa Kurnye Fadila ai goga na fofo Fadila nufu ne kala bariga yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Zalika ai goga na fofo Zalika nufu ne kala bariga Ismail Afisa Kurnye Manga Maryam Sanunu Maryama kanin da Balkisa Ismail Afisa Kurnye Sharifa Adamu fofo da Rahana an kwarai zo yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Sharifa ide wa kirma gano Sharifa Bashir wa kirma gano yawo a bore a Kano irkwai se wa kirma gano irkwai no na zaro ke birse Ismail Afisa Kurnye Salbata hamma agoma tamawo agoma kani da hunku na zaro yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Asiya Kadir gobe tamawo Khadija Mido gobe tamawo Rahila Adamu gobe tamawo Abbas Bebe gobe tamawo yi goma kani da hunku na zaro Ismail Afisa Kurnye Kusaima tubarikalla Kusaima Abubakar gono ka farha yawo a bore a Kano Ismail Afisa Kurnye Nakiya sai ni Sharifa Hassan irkwai sai wa kair magano Ismail Afisa Kurnye Kursum Umar gobe tamawo Kalisa Hassan gobe tamawo Ismail Afisa Kurnye Kairatu
Mamma Yasmin Hassan hijawo bora kulonoka hijawo abore akanu Ismail Afisa kunye biba Yakuba ne gofofo Hajara Karimun sinda masala Ismail Afisa kunye Shamsiya Hassan wa fofo Darjatu Hassan wa fofo ai mola mu faisa Khadija Yasin mamma asinda masala hijawo abore akanu Ismail Afisa kunye manga Nadia Abdullahi irkoi se jama'a wani kaise Ismail Afisa kunye Safura hamma yankunu no kai go farhan da hunkuna zaro Ismail Afisa kunye Ruki Amadu masha Allah Safiya Hamadu tubarikallah hijawo abore akanu Ismail Afisa kunye Sharifa doso Sakina doso irkoi se waka irmagano Ismail Afisa kunye Aida Amadu no ai goke noro siban masai hawandi Ismail Afisa kunye Rahila Ibrahim gono inga bumbo aida kyarano hijawo abore akanu Ismail Afisa kunye Ismail Afisa kunye hijawo abore